Imboni TV. M23 yamaze kwihuza n'undi mutwe ukorera muri Katanga bita MDKC. Bwana Nikora, uyu mutwe uje wungura iki? Ni kuziye mpamvu ushobora kuba wiyemoye ukayemereye gufatanya na mama 23 bihagaze gute? Urakoze cyane. Uyu ni umutwe ukorera hariya muri Katanga. Uyu mutwe umaze amezi 8 waratangiye gukorera muri Katanga, muri territoire ya Mitwaba. Aho ngaho niho umutwe umaze igihe kirekire ukorera. Ukaba umaze kwigarurira territoire yose nzima, ndetse ukaba ufitemo na forêt ihari cyangwa se ishyamba rihari. Iryo shyamba rikaba ririmo parke, hakaba harimo n'inyamaswa nyinshi zitandukanye, ariko uyu mutwe akaba arimo utorezwa bamwe mu barwanyi bawo. Mu gihe wavutse ukiritika ubuyobozi bwa President Tshisekedi, uvuga ko ubuyobozi bwa Tshisekedi burimo bukomeza gucakaza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakongera bakagaruka ku mitungo Katanga ifite, by'umwihariko bakavuga amabuye y'agaciro. Nimba bafite amabuye y'agaciro hariya muri Katanga, bakababazwa nuko ayo mabuye y'agaciro atagirira akamaro bamwe mu baturage ba Katanga, ahubwo ugasanga abanyamahanga aribo ayo mabuye y'agaciro afitiye akamaro. Bakongera bakavuga ko uyu mutwe bawushinze kubera ko President Tshisekedi afata bamwe mu banyakatanga ntabashe kubaha uburenganzira kimwe n'abakongomani, ndetse bakavuga ko hari abanyakatanga bahunze bari inyuma y'igihugu, bashaka kugira ngo babashe kwigarurira Katanga, nibamara abene igihugu babo bagaruke basubire mu gihugu indani. Bakongera kandi bakavuga bati turashaka ko hafungurwa bamwe mu banyakatanga bafunzwe bazira ubusa. Ibyo ngibyo nibyo uriya mutwe wahagurukiye kugira ngo ubashe kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wayo uwo bita Ngoyi Tumwimbi wenyine yaratangaje, aravuga ngo habonetse undi mutwe twafatanya kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugashiraho ubutegetsi bushizweho n'abaturage, bubereye abaturage, bukorera abaturage, ati turashobora gufatanya n'uwo mutwe. Ni muri urwo rwego uwo uyoboye uriya mutwe uwo bita Kiyungu Jedeo, akaba ari nawe wari warashinze umutwe bitaga Katakatanga, ariyo yaje kuvamo MDKC, niwe watangaje avuga ko mama 23 mu gihe bakwifuza ko bafatanya nabo kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bashobora guhaguruka bagafatanya kandi bakabasha gutsinda ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo mbona kuki imitwe ubu ngubu turi kubona mama 23 na twirwaneho bo bari muri Kivu, ariko ubwo dutangiye kubona indi mitwe iri muri Nuza iri naribi mukandiri nazo kandi aho ngaho bazagari muri zamene muri Minembwe, bagatambuka bakagera muri Mikenge, bagazamuka bakagera muri Rugezi. Turiya duce twose kuba bararangize kudufata hafi amateritware arenga yose muri 7-8 yose mama 23 kuba yararangije kuyafata. Ni ukuvuga ngo irimo iragenda ibarusha imbaraga. Tshisekedi yakagombye kureba mama 23 akaba ariyo babasha kuganira, ariko mu gihe atareba mama 23 ngo ariyo baganira, agafata imbaraga ze zose akazishyira kubo batavuga rumwe, ariko badafite amaparti politike, badafite n'ingabo, yaba ari kwibeshya cyane. Ntabwo Tshisekedi yahangana na mama 23 ndetse na twirwaneho. Ariko icyo bishatse kuvuga nuko aziko ari Kabila atumije Kabila muri iriya nama cyangwa se muri uriya mushikirano wabo wo kugira ngo barebe uburyo bakwihuza bakunga ubumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi aziko yasinyanye na Kabila amasezerano ajya kuva ku butegetsi, bahererekanya ubutegetsi. Kabila yagize gute? Kabila yamuhaye iki? Basinyanye amasezerano. Bamaze gusinyana amasezerano, aramubwira ati duhererekanye, niturangiza guhererekanya tuzagendera kuri ibi ngibi. Icyambere yari yamubwiye ko Kabila agomba kuba à la vie, ubuzima bwe bwose agomba kuzaba senateri. Ariko kera bamukuyeho, bari bamwemereye ko Kabila agomba kuzajya afata umushahara we, n'ubundi yarasanzwe agira gute, yarasanzwe afata ari president. Yari yemerewe ko ari ugomba gukurira amaparti politike yose, amashyaka ari uzayakurira. Ariko ibyo ngibyo byose barabisenye, barangiza basenya n'amazu. Mu gihe babisenye bari bategereje ko bigenda gute, Kabila
mu gihe babisenye Kabila ntabwo yasubira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kinshasa ngo abashe kurarayo. Ubu ngubu yagira gute yagera hariya akica, azi ko ahageze n'ubundi yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi. Tshisekedi yatanga abasirikare bakagira gute bakamufata, ariko no mu gihe batamufata bagiye mu kindi gihugu, azi ko Kabila agezemo yabaza Tshisekedi Kabila yabaza Tshisekedi amasezerano basinyanye impamvu atayubahirije. Mama 23 igezemo uzi ko bagirana amasezerano ari nayo yavuyemo iriya parti politique yabo M23 le 23 mars. Bagezemo nabo batangira kugira gute, batangira kubabaza bakababaza impamvu amasezerano yabo batabasha kuyashira mu bikorwa. Ibyo bigatuma Tshisekedi abasha kugira gute, abasha kubaheza akababwira ngo Mama 23 ntikaze, ndetse n'uwo bita Kabila ntakaze, kandi Kabila afite icyo bita sauver le Congo. Bwana Nicolas, dusa n'abagana ku musozo, ngira ngo twagarutse mu makuru agiye atandukanye abayimirwano, ndetse tunarebera hamwe ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa abakunzi bacu reka tubashimire, ushimire nawe kubw'amakuru ukomeza kudutegura, ndetse n'andi ukomeza gukusanya kugira ngo ibiganiro bishobore gukomeza kuba byiza umunsi ku munsi. Ndagushimiye Bwana Nicolas. Urakoze cyane. Shimiye n'abari badukurikiye mwese. Kuba uyu mutwe wa MDKC ibyo nibyo cyane wakomeje gutangaza unamenyesha n'amahanga, wanandikiye Perezida wa Repubulika Tshisekedi umubwira ko ibyo Tshisekedi arimo gukomeza gukorera abakongomani atari byo, atahubwo ibyihutirwa Tshisekedi yakagombye gukora kandi yakagombye kwitaho nuko yakagombye kwita ku buzima bw'abakongomani. Ari naho baje guhindura uriya mutwe witaga Katanga, ni yari Katanga, ariko baza kuwita MDKC. Iyo MDKC ikaba ishatse kuvuga Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Bishatse kuvuga ngo abanyakatanga nibahaguruke kugira ngo bigobotore umwanzi umwanzi ubagose, kugira ngo babashe guteza imbere intara yabo ya Katanga. Ya Katanga bashakaga kwikomeza kuyoborwa n'umukatange, tibashakaga kuyoborwa n'undi muntu. Mama 23 nayo ikaba ifite objectif ivuga ngo umutwe wari we wese cyangwa undi muntu wari we wese wahaguruka ngo afatanye natwe tubashe kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ati natwe twagira gute, twahaguruka tukabafasha. Nibwo bari uriya mutwe w'ucumva ko Mama 23 yabitangaje gute, nibwo batangiye kugira niki ikintu kijyanye na communication yo kugira ngo MDKC ibashe gukorana n'iki, ibashe gukorana na Mama 23. Sinabo gusa turaza kumva n'umugabo bita Thomas Lubanga. Thomas Lubanga nawe araza kugira icyo atangaza, kubera ko nawe Thomas Lubanga nawe atangaza ko objectif ye ashaka ko uriya mutwe we yakwihuza n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe kubohora abaturage. Bwana Nicolas, tumaze kubona imitwe igera kuri 3 ndumva yiyunga kuri Mama 23. Ibi ngibi bivuze iki? Kuki dukomeza kubona abanyekongo, yewe bo mu bwoko bw'abanyekongo ubwabo bakomeza kwiyambura ku buyobozi bwabo, bakemera gufatanya n'abo bita abatutsi, bamwe bita n'abanyarwanda bo mu Rwanda kurwajyaho mu gihugu cyabo? Bare ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwiyambura igihugu cyabo, oya, biriya ntabwo ari byo. Bariya bazi ukuri, bariya basobanukiwe ukuri. Ibyo Tshisekedi wavuga bijyanye no kuzana amacakubiri, bijyanye no kuronda akoko, bijyanye no kuzana no kuronda inkomoko, biriya ntacyo bisobanutse hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nta nicyo byakwinjiriza. Ahubwo icyagira icyo kikwinjiriza muri bariya bose nuko wakubaka iki igihugu cyawe udashingiye ku bintu bijyanye n'amoko. Abakongomani bakitwa abakongomani, barimo kubona barimo bagenda biyonkora kuri nde, barimo bagenda biyonkora ku butegetsi bwa Tshisekedi. Nuko urumva bariya barimo biyonkora ku butegetsi bwa Tshisekedi nuko barangije gusobanukirwa iki, barangije gusobanukirwa ukuri basobanukiwe nuko Tshisekedi bamenye ko Tshisekedi adashaka kubaka iki, adashaka kubaka igihugu, ahubwo ashaka kugira gute, kugisenya. Kandi umuntu ushaka gusenya igihugu agihera mu mutwe, agahera mu rubyiruko.
iyo warangije gusenya urubyiruko igihugu cyose ubagize gute ubagisenya. Niba Kisekedi yarafasha abazalendo abana b'abasore biberaga iwabo tiyabakoresha amafunzo ya gisirikare akabinjiza mu cyo gahita binjiza mu gisirikare, umwana w'umuzalendo wamubaza ngo umuzalendo yigiye imbunda he akakubwira ngo azaho yayigiye, hari ikosi yigeze akora naryo yewe ni ibyumweru bibiri ni icyumweru ntazo bakoze amakosa, nukugira gutya gusa bagahita binjira mu ki bakinjira mu rugamba kandi bakinjiramo bananyura icyo bita urumogi chamvre. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko bariya bose urimo bona barimo bagenda bahinduka Kisekedi bakiyunga kuri iyi mitwe yindi itandukanye, ari MDKC, ari uriya Tomar Bang, ari mama 23, ari MRDP twirwaneho ndetse n'indi mitwe itandukanye, ari iri amabondo, hari n'indi mitwe yose itandukanye. Nuko bari abantu barangije basobanukirwa ukuri ndetse basobanukirwa n'ibintu birimo bigenda bikorwa muri turiya duce twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko guhohotera abaturage. Urabona amaherezo y'ibingi barayaye? Amaherezo yabyo nubwo Kisekedi azagera aho ngaho akitekerezaho akumva ko abaturage bose batamwanga, agatangira gutekereza, mu gihe azitekerezaho azatangira gukora inshingano ze nka perezida, abe umuyobozi w'abaturage. Oriye kuba umuyobozi w'ibindi bihugu cyangwa se wenyine atangira kwifatira imyanzuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, areke gufatirwa imyanzuro n'Ububirigi, mu gihe Ububirigi ariko bumufatira imyanzuro, Ubufaransa bukamufatira imyanzuro ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburaya akaba ari byo bimufatira imyanzuro, icyo gihe Kisekedi nta ntambwe azatera. Ariko mu gihe aziyongora kuri bariya azaba ari umuyobozi w'abanyekongo. Bwana Nikora, tuvuye kuri uwo mutwe wiyunze kuri 23 na twirwaneho, reka duse n'abajya kuri tere y'urugamba. Bihagaze bite? N'utuye duce tumaze gufatwa, ese imirwanire ikwerekeza he? Nabaye bakomeje gutakaza, bimeze bite ku rugamba? Urakoze cyane, reka duhere hariya ku rugamba mu misozi miremire Minembwe niho harimo habera urugamba rukomeye cyane rw'amagasa, dore ko n'uyu munsi babyutse barwana. Urugamba rwatangiye kabisa, urugamba rw'amagasa, urugamba rw'imberenge. Urwo rugamba rurakomeye cyane, rukaba rwasubiye ahantu bita Ruhinamavi. Ruhinamavi mu minsi yashize twarimo tubona abaturage baserebuye, bakoreye igitaramo, bagiye barasenga, ngo barangize barongera baramanuka barahava berekeza za Bidegu, baratambuka berekeza Irundu ndetse barakomeza bambuka umugezi wa Minembwe, ngo barangize bagera hariya muri Minembwe. Mu gihe basereburaga ingabo za leta zo zarimo zongera gutegura ibindi bitero, mu gihe bari babirukanye babakura hari Irundu aho bita kwa Murondanyi cyangwa se aho hasigaye hitwa ngo ni kwa Harera, aho ngaho barahabakuye barabazamukana babatambutsa Irundu babageza Bidego, barabatambukana barabajyana babageza za Rubemba, bashinga umusozi cyangwa se baterera umusozi berekeza ku musozi wa Baruta. Uyu munsi mu gitondo noneho kandi babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane hano ku musozi wa Baruta. Kugeza ubu ngubu haracyarimo habera iki? Haracyarimo habera imirwano muri aya masaha, muri kino gitondo turimo tubagezaho amakuru. Reka dukomeze twinjira hariya mu mirwano irimo ibera hariya ku Ndondo. Ku Ndondo harimo harakomeza kubera naho imirwano ikomeye cyane ishamiranyije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo, bakaba bahanganye n'ingabo za 23 ndetse na twirwaneho, bakaba bari kurwanira hariya muri Gafinda. Hariya muri Gafinda niho harimo gukomeza kubera imirwano ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri turiya duce two ku Ndondo. Hakaba ari muri teritware ya Uvira. Nimba ari muri teritware ya Uvira ari uko nguko bimeze, byanga byakunda biragenda biafecta uduce twinshi dutandukanye. Nukuvuga ngo barashobora kuva hariya bakamanuka bakajya bava Kirungwa bagera za Gataka, bava Gataka bakamanuka bakagera Kalimabenge, apre Kalimabenge baramanuka bakinjira hariya muri Buvira. Byanga byakunda nuko nguko niko mama 23 yamaze gupanga urugamba hariya muri iriya misozi y'Indondo cyangwa se hariya muri ya teritware ya Uvira. Si nibyo gusa, hari n'ibindi byinshi cyane ugomba kumenya kandi ugomba no gusobanukirwa birimo bibera hariya mu misozi miremire y'Indondo. Gusa hari abantu numvaga bavuga ngo tura duce tw'Indondo ngo natwe turimo indi mirwano. Oya, n'iriya misozi yunamiye Uvira gusa, za Murambya baracyari amahoro, za Kagogo ni amahoro, Gatanga ni amahoro, za Bugogoma ni amahoro ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye. Kugeza ubu ngubu ni amahoro, uduce tw'Indondo turatuje. Ahantu hasa nk'ahari wasiwasi cyangwa se hakomeje kugaragara nk'umwuka mubi ngaho washobora guturika imirwano ni muri turiya duce twa za Bijombo, dore ko hariya mu Bijombo naho hari ingabo z'Abarundi. Abandi nabo
ahandi naho hashobora kuza guturika imirwano ikomeye cyane ni muri turiya duce twa za Mikenge, dore ko naho harimo havuga ko ahantu bita Birarumbiri kugeza aya masaha harimo hakomeza kubera imirwano ya M23 twirwaneho, bakaba bahanganye n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi bambari babo. Nubwo tukiri muri utwo duce, hari utundi duce M23 yabashije kwigarurira cyangwa se yigaruriye no ku munsi w'ejo. Agace ka kwa Ruberwa naho barahigaruriye, kwa Ntagora aho barahigaruriye, ku maresitora aho barahigaruriye. Utu duce twose nimo nkubwira natwo twarangije kuba libere. Gusa hari utundi duce M23 yabashije gufata kugeza ubu ngubu, ikaba iturimo kagace ka Irundu bayirimo, ndetse na Gakenke bayirimo, Karongi nayo bayirimo, ariko igice kimwe cya Karongi gifitwe n'ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'Abazalendo. Gusa kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 iracyafite n'uduce twa za Rugezi, iracyafite uduce twa za Mikenge, iracyafite n'uduce twa za Marunde, ndetse n'uduce twerekera muri turiya duce twa za Mibunda, naho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye batakaza turiya duce. Ingabo za M23 ndetse na twirwaneho bakabasha kugira gute, bakabasha kuturekipera. Niba bararekipeye turiya duce bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ingabo za leta zirimo zigenda zitakaza uduce twinshi dutandukanye, utwo duce tukaza gufatwa n'ingabo za M23. Nimba zidufashwe n'ingabo za M23, egare ko byanga byakunda ingabo za M23 zirakomeza zigarurire uduce twinshi dutandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ingabo za leta zitagira icyo zikora, M23 yakomeza ikabavansana, ariko ubu ngubu nuko ari ingabo za M23 ayari ndetse na ziriya ngabo zatwirwaneho bose bariya bose bahagurutse kugira ngo babashe kureba uburyo batsinda ruriya rugamba rukomeye cyane. Mu gihe barutsinda wasanga barangije kwigarurira uduce twinshi dutandukanye, biba amahirwe yo kugira ngo babashe kugira gute, babashe kubona chance cyangwa se babashe kubona amahirwe yo kwigarurira uduce twinshi dutandukanye. Dore ko General de Brigade Charles Sematama yatanze recommandation aho abasirikare ababwira uti byanga byakunda turiya duce twose mugomba kutwigarurira, ari uduce twa za Bidegu, ari Karingi, ari Gakenke, ndetse ari na Rugezi na Bidegu. Mu gihe batakwigarurira turiya duce byanga byakunda byakomeza gushira ingabo za M23 mu kaga. Ariko mu gihe M23 irimo ikomeza kwigarurira turiya duce, irimo iragenda itera intambwe ishimishije. Nikora dusa n'abagana ku musozo. Mu kiganiro twakoze mu gitondo twagarutse ku mwuka utameze neza nyuma y'ibiganiro Joao Lorenzo yagiranye na Kisekedi, gusa ntibaza kumvikana cyane ko Kisekedi we yavuga ko Joseph Kabila ndetse na M23 batagomba kuza muri biriya biganiro. Ariko ngewe mbona ko biriya bisa no kwirengagiza, kuko niba leta ya Kongo yaragiranye ibiganiro twarabonye muri Amerika, bagiranye ibiganiro na Kongo muri Qatar, kuki uyu munsi avuga ko adashaka kwicarana na M23? Yewe wenda Kabila we tubyemere kuko bamushinja ibyaha by'ubugambanyi, urumva afite ubusembwa bwinshi, ariko ndibaza abantu mushaka guhagarika intambara kubera iki wumva ko nose yakicarana n'abandi, aticaranye na M23 akaribo bari guhangana uyu munsi, aricarana n'abandi? Nta bandi bakwicarana kubera ko M23 MRDP twirwaneho nibo bantu ba mbere buriya bahangayikishije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba aribo bagenda bakigarura tuno duce twa za Masisi, bakigarura Rucuru, bakigarura za Nyiragongo, bakigarura za Nyamuragira, bakigarurira za Bunagana, bagatambuka bakaza bakigarura tuno duce twa za Sake, bakigarura Goma, bakaza hariya muri Minova, bakinjira muri Bukavu bakinjira muri Uvira, bakigarura za Nyangezi. Imboni TV, imboni ya rubanda.